Welcome to Idumi Karen channel. Please share, like and subscribe and press the bell icon. You never miss in any update. Ngajar. Ni lah hype mo. Teng dia halal dia. Dia halal. So tu, dia bandakai senang. Dia punya dom. Tangwa, wajesho, punya beriam. Ya dom dekat ketir. Ya halal ku keksau wajah dah tak. Katu gajeng halal kadi ban baik ban pelai itu gajeng tension jopi. Na tension lek apa yang kana halal be stupid ada. Okay, next. Kani, what is success? So put it together. Success is vision, mission, and action. Okay, kau ni orang sing come you. Success is equal to vision, mission, and action. Kan paling hasil ang vision, mission, action. Kung takin ni kan paling. Sige balik. Vision, mission, action. Nah, pada itu ikibri hayang man kai parang hayang pada itu ini para sobat. This is my mother, this is my father, this is my sister, and this is my brother. Kita gede parang napok lain kot. Kikaran parang dak stonong lain kot. Tidak apa sih? Apa sih? Pasal kalau di interview, what is your name? My name is. Ada. Kamu ni vision. Maong pi, what you keren kasih pakar, keren lain kot pakar. Keren show ketin senang pakar. Mentang wan pi mentang keren ketin kasih pakar. Pina kau abai keren tingnya kawang ni. Nabiang dik certificate. Iti bakwa keren wanya lamang ni kemat. Ni challenge banyak. Habang tangkap ketin nak kon pak nang keren mami daddy. Tahu kamu ni vision. Mission jadi ikut kamu missionary kita paham Kristen. Kamu missionary. Tapi missionary tak kamu missionary ini. Kamu aktor tu apa itu? Vision dah kasih kamu kalawai ba pernah. Kamu yang vision? Halai tu. Mission kamu iu katong. Kamu yung mission? Action balik kay action. Ya. Action. Ngadom may action. Ya. No. Action kamu kadenti kamati. Kakam kapapisdang kadai ka action. Haka jim jumpi mentaka sengi kamat kadai tanglay tali. Pidai banbu masang kitia berat ka phone sharot. Ningkong ong bay. Ngakwa ni ami kalaway kapnay. Hatak ti bakwa ni kalaway kapnay. Kajikili ka baar. Pikwa ni ang bandad ni katong. Hatak ti nakwa hatak ti. Kaay katong jupi balikong. Ikan ti kile pahabriyo. Cenderang te traksud ni. Bak sepal jadi. Nah, kalau kita sengaja tengah ibang tak ha. Tangban yang menyenang kamu yo kam. Kita tadi dia berapa balik? Top. Dia kayak fokusin dia. Macam ni kayak. Katong jumpi kalau balik. Senang dia jok senang tu ni suara. Apa school? John, what is your aim in life? John, Miss, I want to have 10 BMWs, 10 aeroplanes. I want to have 100 million. I want to go all around the world. Stupid, I asked, what is your dream? You gave me such a long answer. Kaliya pa si ikong Mary, di Mary Hajan. Mary, don't be an idiot like him. I want you to give me only one answer. What is your aim? Kita jawab nanti kena kelas what? I want to be a wife of Mr. John.
17 wife of Mr. John. Ia gejeng salah kata ke vision. Senrang udang tang ke mission. Kakan thay ke dan ke vision. Nak sada ki kan thay pen bahabri beri kita ke vision teh. Ladang abah brio, lang oleh abah brio. Senrang lo isa biik enakin. Senrang biik itre sito bilik telot. La telot aki. Ada ni, kadiam deh. Hadis seruai itu, wow may, itu susuno, itu sujung banjok kan? Teruai, kilo teruai, ini sang teruai. Kumpul wan harap teruai. La, de pavio pa shet chikot, beat tadap ke? Sambil tadap ke? Mana pak kali kan thay pak kali. Ang baik kan thay babi tidak satu. Maka dia jadi aku bayi kira mbak senang. Aku ikut poin saya singgih pakai kahol kandap berakui. So tu yang tang kawai apa kongsan. Bu yau blame kong hak kecil yang kecompi. What me na yim kat bapin pak kemau yau blame. Kabar kemau yimi pa jompi. Shua bapin kap ya ketuga ke jingkang ke bersyabar kemau ketin imi pa ile ayu itri yang ta jompi. Kebalai syania haladi. What snap ya kadu kesur. Lara ki brio ki kering ke babah ke basniu kerai ke dikecompi. Yaisha. Wat ang bangilong brio kumni besok pisa kelang, pisa mat, pisa bakla, tang kawai kamulang takau pifi. Lada piaine hakatong jompi pinyo sing. Bak ngapai ka do jompi nga ong ifi ka target to asbe apa ka dari jompi. I will become successful by the age 25. I will become a millionaire by the age of 30. So bahasa donate syangi tang 4%. Man kasnam ninya rapi ki bedo. Fikwane malai eta. Fikwane nakalian jo ki venus main bon ya rap. Kajingne jing tang ong yiki bakal members. Ngimdei ban train tak spa dei. Kajingyo jingi ka thong jingi ko ban rapi ki khna e bon ka ying sam ka bedo. Ki bamyo la. Ka thong jingi ta. Ba tangwe ni ru ki dua yiki kulish bona ba shno bedo burom e. Ki don che kalawi chukya. Pateng kecompi. Terus buat badan iba members ni tuai. Baik firu kai. Lek nak akor, lek nak buram. Dua kalian firu dua yang iba nak Islam. Bagaimana menteri? Dua yang fikir mau pateng jonga. Nak fikir kalian siapa itu iba apa selain nak dia. Tentang kata. Kan pelan sistem ini apa pensiun nak dia mau niru. Lalu am tip top okey. Kini kita ke bangsa kan ibu perang kedor. But above you akam sobha dawan ni sangiru. Siam ki form ki ba khani priang lot. Ki khna ren wat ang ba findu jekamen duai bagi don ki brio ki ba don ko ba kiben ki ba play kala ranting nginget ba kinong ikma jingi ndai ti ba kiben kiwe ki winong ikma do ki siam ni dari ban ko ko kit khia ki jai ban rio. Wat ka jimdok kam dei ka daw jo ka jing sharem. Ya ubrio bodan kaman bas kem nun bala pu khendam. Kublai shibun ublai mudo ipi lek suk lek sai ni sekali opat sai sian hagoi pat kapor sia jamu urut thank you. Dengan ini hai ba don ani la passion